agitum so me NDC for nkra youth bi agitum se NDC for a me sabato metie me nya ho call say ye tikuo bi a eye freedom fighters enti brother bia wano ate e wo social media so brabe join na e papa jo mama ba wo be you car free e papa jo mama ba wa wo pe ayi appointment ya woni nwoma wo benya appointment wa woni nwoma jo mama ba be boa enti o muti kuo bi a friend freedom fighter enti me nya asa call no e free enua ba ko nam se nsem we de ntaso mu nsem amu kan de yenim se Ghana de ye papa jo mama be president enti so obi nya papa jo mama kra na afrew no obi afrew se ye papa jo mama ba obenya se obeye se eti ye ti freedom fighters muntio ye ti freedom fighter sabato se de wanu odin wujana no odin de be join ena me no enam se me dure Ghana hunti ena me putu question se na se Nana Addo adaroma ena ehia forma ko school ena ehia forma enya Nana Addo abamu faso enti se me ko join me be join freedom fighter na me kanya zasem we bi kire me nua ba bi wono ya we fuchi we ya we se me tufo me kanya zasem we woti ase enti me ni me nuanum bia amrantia bia mo frɛ me edi nkomo na me ka kire o mu se Nana Addo adaroma ena me ohia ni ba me nya aban bia mu akonya se ohia ni ba metima ko school Nana Addo timi ye we ma nya forma de a edi anti na me ko sori ntia na aban na me be freedom fighter na me ngu no ufim na me ka ma nyanza sem sei ene obi se o MPP forum mu fiu Africa sama MPP ufi enam se no kure MPP de me di o machi ache Nana Addo ya president de ma me di nachi e free education ampa Nana Addo so me kira me sem o na makofa na so me de me fire pa because yan ka bia nya ye Ghana be say yan ka bia Ghana onyan ni beba bi wa be trafie Nana Addo adaroma na se otimi ya no ma we nyina na se woka se MPP fo mfi me Pitanochi mudi ba bi na me bra bi ka no me bra ka chire Pitanochi wo mu nyina mo ya face the country wo mu nyina mo ya freedom fighters the agenda for NDC the agenda for Mahama to become president so that wo mu so no wo benya bibi then they will know say they do this but some of us no we are for Ghana we are for this beautiful things you are seeing on my page. So we can't the other way. We are for those things. Policies. We are for policies. Into other form. Mama mimi ya jana mo tagi womu. Yenu anu muni mi di komo we na mi chiro mu nsem sei. Ena yenu ya branche ba ko se o la jai. Politics ni de obenya. MPP for udi o machi a o mu fiu. Mu free kasa ma MPP mu kasa e. Onzu won se MPP panyini bi kra frauda. NDC for no omo frey omo se yamra me join yan kasa na do mama bra power ye freedom fighters na no e benya ba bia si e benya bibi e be ye ka free odo ka ba untie ska nti abuku omo nyina din mutie o ye buku sa face the country na omo abroche na omo di freedom fighters o e no mo do omo control face the country na wa face the country omo leader we ye dey say your brother a friend say me bulu pa wa hene mama ni jini mama na mi refi 20 ye na ni mato renche me beto Ghana mampani woni msato ye nche so ko say sabo yes I understand you o mampani nim ne o kan say mre no na say o kan da mre ne say at that time o kan say we were close to elections and ameboa say ko kan for only electoral purposes say be for election fortunes say yam to abama no a enka menyi ni say so besan page say asemu ha bio they say 88 district hospitals agenda 111 yes o mampani ka say afresh no o ka kire say yetimi ahu say 88 districts e wo mam ho no mo a oni ayaresabia into obesi 88 and watching no hu say you create another 16 regions I say onya regional hospitals and watching no hu say regions ni bia na hospitals ni bi wo no say say dey ye pagya ondibire mu enu na na yakamba mu abedu agenda 111 na at least mampanyi ba kum point want me anwie kura me anka so at least o kan ye no
watimi hyase abaako ana mienu bi watimi aye mame bi ama me no mienu ti had mu unim pefe se wo ankasa to asase so obesi dan mpo a ho hyehyeye no anamontu a wobetu eni baabi a wobefa ansa obenya asase ne kura no enya asem e defom ana meboa na enya aban so ewo challenge san say aban otumi so obeji asase ba asase ya nananom dia ontumi sori prekope enka nche se me na me ya aban itimi hia asase we fama me dabi esa wamfa ni die ne obuo eden amma nananom atrenkunua enu nti na wo hwe a emere son ya okoko kate so de se afre de emere so na niema nina agu akwam se de me kan ye no mi wogidie se mesua bibi afri yare e beto ye oman mu hanom se ne o trading pon yankopon ana behwe Ghana etie yensu frɛ na ka yade ebufa so sɛ de bufa so wɔ amanone Italy ne Spain ni ade a enka ebe hina ka yefa enti saa na tie de a ebra so sɛ yɛsɛ etimi bie yakwaban mu eninti no the health sector no ewom sɛ meyɛ bi leso meyɛ sɛ meyɛ na sɛ daachi bi yɛnka sɛ emra wo azumi without admitting sɛ bibi kura esi a yɛtimi aso ano enti ahoboabo a me mayɛ nie enunti na nananom atrankonuafo a won sase wuru anom ye won dia no exercise they should be part of the system enunti na nananom oton safre nananom ono won bo dwa data e kire se nananom consent e wodumade no yeden obedinum Nana Addo danko akufo ado e ma that promise say magana fo nya gidi om na on to aba man for second term Ghana for the man say ko be na adwen free so that was not the case Nana Addo danko akufo ado na timpo so obeje dwumadie papa bi ama Ghana fo a se na chirimpo no woni hono Ghana fo betimi de nsa se bibi so se papa we enene enam no so a Ghana yenya sa enema we they say 88 hospitals na dia ehun sase ni nyina ready na wuti o mampani o yen centroni ana meboa ana ehun document no so ukuta bi me metimi aka kira wo authority ba bi a me metimi a witness me fra Brekuma Central Constituency Oba Brekuma Central Constituency through the able MC Honorable Maria Makale Amoyi Oba Mambruk Mambruk Park ba bia masalachi kese ni so Mambruk no kwana na chipe Oba ko ho no na district hospital no yesi ya hyase mpo a ya do lenting level yes one district one Abrekuma Central some year central muntu kana momna ebe kokko de ebe ko ana me kira so uduru Abrekuma Central Yeni Abrekuma South ene bo hie eye banana yin uduru Mambruk Park kese na eda ho no obo se mosque kese paso mosque na chi no ekwan da ho ekwan na chi nchen asase bi da ho no yesi district municipal hospital one of the agenda 88 no what you say district hospitals yes Abrekuma Central wetimi to anamon the doors of the MC is open and as one man so wetimi edi kan kra ko ba bi America no akohwe kotwemfu anini na no wa ba assembly ho no be usa no ho nsem eyade a aban na hyase into 20 na Abrekuma kwa na hyase ana say all the 88 district hospitals districts nyina ma hye bibi ase the America church say the America church say Abana Shasia with the local government system through the municipal assemblies. The metimi akan di ho adanse my witness ne say Abrekuma Central. What you say? Abana say yempa asase. Na yen Shasia say be agenda then 111 out 88 no. My idea you secure land pepepa. Make sure say foundation you raise it to even the lentil level. And to say you make sure say other districts no ashe bibi ase de da. But after na ban no atimi abia no a sika de be hwem na eden aba ti sa ban ne ka kire o se onifre ne ka kire o so beto boa bowa na ne na eden esi bibi so wo a wuti akire unum ne ekoso entimi ka me mpa e bone se ye nuanom enina de on nsu beta akire se aban beto ka se on si hospital na man yire se me tafre on si man ba o si amagana fo ni na ti adenti na se ye dream se enye yi esan se so want me anye ni nampo na se mere so no ofura konwa ne so a e dey Ghana ni ne be san be di akonwa ne so tanya PP ni a CPP ni why LPG ni enya Ghana no ba be so enti sa wa ba na so obi so we si 111 oba we si bi a 60 of them a wo be hya se free 1 and na so be hya se free 61 enya Ghana